Reka twongera tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize umugoroba mwiza umugoroba uje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turi ku mugoroba wa tariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere cyangwa se uvuge uko ari ukwezi kwa nzero nkuko abavandimwe b'abashinga nahe babivuga umwaka wa 2025. Nshuti bavandimwe rero ibyacu ni amakuru niyo tuba tugomba kugenda tubagezaho yiba bigezweho ni mu gihugu cy'u Burundi. I Burundi rero haravugwa y'iki ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Perezida Evaristo Ndayishimiye ubutegetsi bwe buri mu nyuma y'amazi abira, buri mu mazi abire nyamuneka. Ibi biraterwa n'iki? Abadede bagumutse, abamwe mu barwana shyaka abasended FDD yaba abaturage yaba abayobozi bamaze kugenda bagumuka bagaragaza yuko mu by'ukuri Perezida Neva ibye bishobora kuza gushyirwa ku iherezo, ndetse benshi baranavuga bati uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi nyamuneka ishobora kutazasoza manda ye ya kabiri izarangira mu mwaka wa 2027, cyane cyane yuko noneho arimo arashaka amajwi mu baturage, ariko bigaragara ko abaturage bo bamaze kugenda bamushyira hasi. Turaza kugenda tureba abayobozi barimo Reverend Kuriyo, tuze kugenda tureba abagabo abatandukanye, yaba uyu mugabo mu by'ukuri benshi bakomeza kugenda banibazaho ibyari byo bivuga yuko ashobora no kuza gusimbura Prime Niyongabo. Uyu mugabo yitwa Habarurema, mu by'ukuri ni Habarurema Ildefonse. Uyu nguyu akuriye ubutasi bw'igihugu cy'u Burundi. Rero biravugwa mu majwi yuko yaba ari we ushobora kuza gusimbura uyu mugabo Prime Niyongabo rwose bivuga yuko yamaze gufunga umutwe imbere ya Perezida Neva. Mushobora no kuza kumva nyamuneka intambara iri mu badede ndetse no mu gisirikare. Ibyo byose ni ibintu turi buze kugenda tubabwira uburyo bihagaze, kuko uyu Prime Niyongabo aragirizwa gutuma abasirikare basuzugura umukuru w'igihugu, ariko nanone ikindi kintu ashinzwa nawe ubwe arashinzwa gusuzugura umukuru w'igihugu ndetse no gushaka kuvuguruza ibyemezo Perezida Evariste Ndayishimiye arimo arafata. Ese nyamuneka mwe muduteze amatwi muri kudukurikira, murimo murabona Perezida Neva na Prime Niyongabo uwa bari mu makosa ari uwuhe? Niyongabo arashaka kubwira abasirikare yuko badakwiye kuba bajya kubura mu burasirazuba bwa Kongo kubera yuko babona ko intambara bari kurwana nta kibamariye. Ikindi kandi ntago bari kubona ibyo bakeneye nk'abasirikare kugira ngo bafashe kurwana no gucyura intsinzi, ariko Perezida Neva we arabashwishikiriza ababwira ati nyamuneka mugende mujye muri Kongo, mujye gushaka inzahabu, mujye kurwana, ariko abasirikare bakagenda bakagwayo, ndetse ikirenze kira hano nuko atabasha no gukurikirana imiryango yabo ngo agerageze no kuyitaho. Turaza kugenda tureba rero uburyo bihagaze intambara y'amagambo iri hagati y'aba bayobozi bakuru Prime Niyongabo ndetse na Perezida Evaristo Ndayishimiye. Ariko ngira ngo mwarabibonye yuko abagabo barimo Reverend Kuriyo, barimo uyu mugabo Ildefonse Habarurema, barimo abagabo ba Gaspari Habimana, n'abagabo benshi batandukanye mu by'ukuri bigaragara yuko ari abagabo b'ibikomerezwa ndetse bafite n'amazina muri politike y'igihugu cy'u Burundi batari gushyigikira Perezida Evaristo Ndayishimiye. Hakaba n'undi mugabo bita Rufiri, turaza kugenda tubabwira kuri uyu mugabo Rufiri. Uyu nguyu mu by'ukuri yakomeje kugenda anenga ubutegetsi bw'abadede, ngira ngo mwaranabibonye ejo bundi ndi Kuriyo abigarukaho avuga ati umugabo nk'aba Rufiri ndetse n'abagabo nk'aba Habimana, aba bagabo mu by'ukuri ni bamwe mu bagabo bafite abenshi bakorera bagashaka buhake b'abazungu, ariko nyamuneka ugerageje kuvuga ukuri aragaragaza cyangwa se aragaragara nk'umugambanyi cyangwa se nk'ufite abasirikare cyangwa se bamwe mu banyamahanga baba bakorana kugira ngo abahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ibyo byose turaza kugenda tubireba, ariko biravugwa yuko nanone muri presidence y'iki gihugu cy'u Burundi ibintu bitifashe neza. Nyamuneka ibyo kwa Perezida Neva hari abadutega amatwi bakagira ngo turi abanegativiste. Ntago turi abanegativiste, ahubwo tuba tugenda kugerageza tubabwira ibiba biri mu gihugu cy'u Burundi, kuko ibyiza turabivuga n'ibibi turabivuga. Ariko nyamuneka icyo twababwira cyo mwe mudutega amatwi nuko ubutegetsi bw'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evaristo Ndayishimiye bwaba bugeramiwe, ndetse benshi barimo baribaza iherezo ry'uyu mukuru w'igihugu. Turaza kugenda tureba nanone ibikomeza kugenda bivugwa, turebe imikwabo ikomeje kugenda ikorwa mu gihugu cy'u Burundi. Ubwoba ni bwose yuko 23 yaba arifatanyije na Red Tabara. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo twababwiye amakuru yuko abasirikare b'u Burundi bahanganye bikomeye cyane na M23, by'umwihariko aho byakekwaga yuko 23 bashakaga kwinjirira hariya mu Cibitoke iciye ku mupaka wa Kamanyora winjira mu gihugu cy'u Burundi, ariko nyamuneka ingabo z'u Burundi zirabikanga zirarasa. Abo biravugwa yuko rero nubwo bwose ibyo bikomeje kugenda
biba hari amakuru avuga yuko Red Tabara yaba irimo irifatanya na M23 ndetse ng'intasi zabo zaba zikomeje kuzenguruka muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Binavugwa yuko rero Perezida Neva ubutegetsi bwe nubwo bwose harimo ikibazo kiri internal attacks cyangwa se internal sécurité interne, hari na external attacks cyangwa se izindi sécurité externe mu by'ukuri irimo iragenda igaragara. Perezida Neva rero bikavuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi nyamuneka ibintu bishobora kuba bitoroshye. Turaza kugenda tureba umugabo bita Ronald Manirakiza bivuga yuko yamaze kugenda afatwa agafungwa araziriki, numwe mu ncabwenge za politike bikomeza kugenda bigaragara. Abasirikare n'abapolisi bamaze kurasana nyamuneka, ubwo muri iyi minsi mikuru by'umwihariko ku bunane abasirikare n'abapolisi b'igihugu cy'u Burundi baje guhurira hariya mu mujyi wa Bujumbura, ndetse mu kabari kamwe kari hariya mu mujyi wa Bujumbura biba ikibazo gikomeye cyane, ndetse kubwo kuba hari bimwe batumvikanaga ndetse no kuba barisanze bari mu businzi bukabije. Ibi bituma abasirikare mu by'ukuri bambaye impuzankano z'igihugu barasana, ariko bivuga yuko umupolisi yaje kuhasiga ubuzima mu gihe umusirikare we yaje gufatwa n'inzego zijejwe ubutungane zikaba zikomeje kugenda zimukurikirana. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo. Ingabo z'u Burundi biravuga yuko zirimo zirakora imikwabo idasanzwe mu mujyi wa Uvira, ariko nanone ni nako abakomeje kugenda biyongera mu bice bitandukanye by'umwihariko hariya mu misozi miremire ya Uvira. Ese barashaka iki? Biravuga yuko rero hari intambara ishobora kuza kwaduka hagati y'igisirikare cy'u Burundi na M23, ariko nanone ubwoba ni bwose muri CNDD FDD yuko M23 yakinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose ni amakuru y'ubwino mutapfa kugenda musanga ahandi. Twebwe rero nibyo twamaze kugenda twemerera yuko tuba tugomba kugenda tubagezaho byinshi. Zimwe muri asosiyasiyo z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi zahagurutse basaba Perezida Evaristo Ndayishimiye yuko agomba gukorera abaturage b'igihugu cy'u Burundi icyo bamutoreye, hamwe n'andi makuru agiye atandukanye. Inshuti bavandimwe, muze kudukora subscribe, mudukandire like, mudukandire share, mu by'ukuri tumenye ngo ibiganiro byacu bihagaze bite. Turaza kujya mu gihugu cy'u Burundi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turebe uburyo bihagaze. Amakuru ari guturuka Kinshasa nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigaragaje yuko hari abasirikare benshi b'igihugu cy'u Rwanda bafatiye ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Biravuga yuko uwo bita Mark Hazukai, uyu nguyu Pongba, uyu nguyu mu by'ukuri biravuga yuko niwe muvugizi w'igisirikare wungirije wa FARDC, yaje kugenda agaragaza yuko operasiyo z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zidateze gucibwa intege n'ibikorwa bigenda mu by'ukuri bikorwa. Nshuti bavandimwe, ngira ngo nibyo. Reka dutangirire rero muri CNDD FDD nkuko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. Muri CNDD FDD intambara ni yose, aho bivuga yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye we ibye byaba biri ku musozo. Perezida Evaristo Ndayishimiye izi saha biravuga yuko ahanganye n'ibihangange bikomeye cyane, birimo abagabo nk'aba Habimana Gaspard. Uyu mugabo ngira ngo mwaramubonye uburyo ahangara Perezida Neva amubaza ku bijyanye n'ubuzima bwite bw'abanyagihugu. Uyu mukuru w'igihugu asa naho ashinzwe, ariko ubuzima bukaba bukomeje kubakaraga. Hakaba umugabo bita Rufiri, ndetse aba bagabo bikagaragaza yuko ari incabwenge zinagaragaza intege nkeya za CNDD FDD, ariko abadede bagagerageza gukinga abaturage akadeyi mu maso bakabereka bambaye ahaga, n'abandi bagaragaza yuko mu by'ukuri ngo CNDD FDD hari ibyo yakoze, ariko nyamuneka ibura ry'ibitoro bikaba bikomeje kugenda biba ibibazo. Ndetse amakuru twabagejejeho kare nuko ngo igihugu cy'u Burundi cyamaze kugenda kibona igisubizo cy'ibitoro. Biravuga yuko bagiye kujya bacuruza amavoka hanze y'igihugu, bakabona amasoko menshi hanze mu bugabane w'Uburayi ndetse n'ahandi hose ku isi, bakaba bagenda bongeranya amafaranga atuma mu by'ukuri igitoro kigurwa. Ariko rero nanone inshuti bavandimwe, nari nkomoje ku bijyanye n'ibi bihangange mu by'ukuri bigaragaza yuko bitazigera byemerera Perezida Neva ibikorwa bye bya gisirikare. Mu by'ukuri yuko Perezida Neva nyuma yuko agaragaje kunengwa bikomeye cyane, ndetse Denise Bucumi Nkurunziza, uyu ni umugore w'umuhisi Petero Nkurunziza, turaza kugenda tubibaramburira tubabwire amakuru akomeje kugenda avugwa, aho bivuga yuko aba baba barimo barategura umugambi ukomeye cyane wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye mbere yuko umwaka w'2027 ugera. Nanone kandi turaza kugenda tureba ku bijyanye n'amarondo ndetse n'imikwabo bikomeje kugenda biba, by'umwihariko aho bivuga yuko mu ntara Cibitoke nyuma yuko bivuzwe yuko inyeshyamba za M23
baba barohereje intasi nyinshi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko abaciye hariya bamukiye ku mupaka, by'umwihariko winjire hariya hariya muri Kamanyora, za Sanje na za Ruvunge, winjira mu Cibitoke. Hari amakuru avuga yuko rero imbonerakure zirimo zirasaka cyane imihana y'abaturage nyuma yo kwikanga yuko M23 ngo yaba irimo iragenda ikorana na Red Tabara. Turaza kongera tugaruke tubabwire ibyaje kugenda bitangazwa n'uwo bita General Niyombare. Uyu nguyu umusanzwe mumuzi, n'umwe mu bagabo mu by'ukuri Perezida Evaristo Ndayishimiye yumva umutima ugahungabana, by'umwihariko ukurikije ibikorwa byamuranzweho ubwo yageragezaga gukora kudeta mu mwaka wa 2015, ariko nyamuneka iyo kudeta igapfa cyangwa se igapfuba. Ni nacyo gituma Perezida Neva mu bihe bitandukanye yagirizwa u Rwanda yuko rwafashije abaturage uyu mujenerali gushaka gukora kudeta no guhirika ubutegetsi, ariko byapfuba ngagahungira ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo rero turaza kugenda tubireba, turebe uburyo bihagaze, tuze kugenda tureba ijambo Perezida Evaristo Ndayishimiye yavuze risoza umwaka, agaragaza yuko ngo kubana igihugu cy'u Rwanda ari igihugu mu by'ukuri gishaka guteza intambara y'akarere, ndetse ngo ni igihugu gashoza ntambara. Ibi turaza kugenda tureba ku ruhande rw'u Rwanda, bamwe mu bayobozi by'umwihariko abahagarariye diplomasi y'u Rwanda ndetse n'abavugizi baje kubitangazaho iki, ndetse mu gihe Perezida Evaristo Ndayishimiye we yagaragaje yuko ngo u Rwanda rwaba rufite umugambi wo gutera igihugu cy'u Burundi. Turaza kwataka aho ngaho turebe uburyo bihagaze, ariko nanone turebe bamwe mu basesenguzi ndetse n'igitangazamakuru cya African Intelligence cyagarutse ku buyobozi bwite bw'igihugu cy'u Burundi ndetse na politike yabwo, aho bivuga yuko ngo u Rwanda rwaba rurimo rurafasha Perezida Evaristo Ndayishimiye kumukuraho amakosa yaba yarakoze mu gihe cyangwa se mu gihe yizewe n'abaturage b'igihugu cy'u Burundi, ariko bikaba birinze bigera ahangaha nta cyizere atanga cyo kuba yabageza ku iterambere rirambye. Perezida Evaristo Ndayishimiye mu ijambo risoza umwaka yaje kugaruka ku bijyanye n'umutekano w'akarere muri rusange, ndetse aniko mu Rwanda mu buryo bukomeye cyane, agaragaza yuko ngo u Burundi bwaba buturanye n'igihugu gashoza ntambara, ndetse asaba abaturage kutaryama umukondorazosi nk'uko mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda abigaragaza, avuga yuko ngo kuba M23 yaba yaregereye imbibi z'igihugu cyiwe yaba ari menase ikomeye cyane. Ku ruhande rwa M23 naho turaza kugaruka tubabwire inkuru zikomeye cyane, ndetse n'ibyaje kugenda bitangazwa na Colonel Nanga ubwo yararimo asoza umwaka, avuga yuko Perezida Tshisekedi amasezerano ya Doha muri Katari yayagize umwanya wo kwitegura intambara. Ibyo ni byaje kugenda bitegurwa cyangwa se bivugwa na Colonel Nanga, ndetse yongera gusaba igihugu cy'u Burundi kugerageza kwitwara neza muri iki kibazo cy'abakongomani, anagaragaza yuko mu gihe Perezida Evaristo Ndayishimiye yakomeza kwivanga mu bibazo by'abakongomani ariwe uzishyura ikiguzi cy'intambara. Ibyo byose ni byaje kugenda bitangazwa na Colonel Nanga. Ibi byose biri kuba ariko n'imirwano itarigeze ihagarara, by'umwihariko ubu izi saha ntawe uzi ngo ivura irakontororwa nande. Benshi baravuga ngo ni M23, abandi tukumva amakuru avuga yuko ingabo z'u Burundi zaba zarahateye amatako. Ibyo byose rero nibyo muri buza kugenda mumenya muri aya makuru tuba twagerageje kugenda dutohoza. Perezida Evaristo Ndayishimiye mu minsi yashize twari twabwiye saga iri mu gisirikare cy'u Burundi, aho byavugaga yuko bamwe mu basirikare bakomeye cyane b'igihugu cy'u Burundi barimo barahunga igisirikare, benshi barimo barahungira mu mashyamba ya Kongo no muri bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba, ariko nanone abandi barimo barahungira muri Middle East cyangwa se muri Aziya mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko mu bihugu nka Arabia Saudite ndetse na Qatar. Abo basirikare b'u Burundi rero barimo barahunga intambara, bari kujyanwamo ku gahato, ndetse izi saha n'umugaba mukuru w'ingabo ni nacyo kiri gutuma mu by'ukuri hari umwuka mubi ukomeje kugenda urangwa mu gisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko aho bivugwa yuko Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi yaba atavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se yaba atavuga rumwe na Perezida Evaristo Ndayishimiye, by'umwihariko kuri iyi gahunda ikomeye yo kohereza abasirikare
hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Hamwe n'andi makuru rero menshi agiye atandukanye turaza kugenda mu by'ukuri tubarebera uburyo bihagaze ibihugu byose byinshi bitandukanye muri aka karere ka Afurika Burasirazuba. Abaturage bari mu kwizihiza ibirori byo kurasa umwaka cyangwa se gusoza umwaka batangira undi. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze, ariko nyamuneka tukiri ahangaha tubasabe muza kudukorera subscribe, mudukandire like, mudukandire share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye. Nibyo rero bidatinze katubanze turebe ngo bimeze bite mu badede. Amakuru akomeje kugenda atangazwa, ndetse ku munsi w'ejo nibwo byamenyekanye yuko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo haba hari amakuru yo kubutembagaza. Ibi bikaba byaramaze kugenda ngo bigirwamo uruhare n'umugaba mukuru w'ingabo Premier Niyongabo, sibyo kandi n'uhagarariye ubutasi Ildefonse Ndikumana. Mu by'ukuri harimo baragirizwa yuko aribo baba barimo barategura mu by'ukuri gahunda yo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye asabye abaturage yuko bagomba kumusengera umwaka wa 2027 akaba yawugezayo. Benshi bafite impungenge, ndetse n'abaturage bo ubwabo ntago bagaragaza Perezida Neva nk'umuyobozi ugomba kubayobora mu myaka 2 ibura kugira mu mwaka ubura kugira ngo mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi cyitabire amatora ya Perezida wa Repubulika. Amatora ya Perezida wa Repubulika muri iki gihugu cy'u Burundi biravugwa yuko muri CNDD-FDD bamwe mu bashobora kuza guhabwa amahirwe yo kuba batangwa nk'abakandida perezida harimo umugabo bita Reverien Ndikuriyo wamaze no kwigarurira imitima y'abarundi, by'umwihariko imbonerakure, urubyiruko rw'iki gihugu cy'u Burundi. Ariko nanone hakaba umugabo bita Ndakugarika. Uyu mugabo mu by'ukuri ngira ngo murabizi neza ko ni umushikiranganje mukuru, yayoboye inzego zitandukanye, ayobora igisirikare cy'u Burundi mu bihe bitandukanye. Ariko nyamuneka uwo bita Reverien Ndikuriyo bikagaragaza yuko ari we urimo uragenda uhabwa amahirwe yuko yatangwa nk'umukandida perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko kandi uwo bita Denise Bucumi Nkurunziza izi saha akomeza kugenda ashinza perezida w'igihugu cy'u Burundi yuko yaba yaragize uruhare mu gusenya ndetse no gukura kuri gahunda iki gihugu cy'u Burundi cyamaze igihe kiriho, aho bivuga yuko mu gihe umuhisi Petero Nkurunziza perezida w'ibihe byose iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ibyo yari yarashyizeho ndetse n'uburyo yateguye iri shyaka rya CNDD-FDD ngo Perezida Neva yaba yarakomeje kugenda abihindura. Ibi akaba ari byo biteje impungenge, ndetse binagaragaza yuko mu gihe icyo ari cyo cyose hatagize igikorwa kugira ngo iri shyaka ryongere ryigarurire imitima y'abaturage, andi mashyaka atandukanye arimo ishyaka rya Iporona n'andi mashyaka atandukanye ya politike by'umwihariko hari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ashobora kuzafata umwanya akaba ariyo yahabwa cyangwa se yakizerwa n'abaturage. Uyu mwiryane uri muri CNDD-FDD ntago ariho honyine uri, cyane cyane yuko no mu gisirikare cy'u Burundi naho ibintu bitoroshye cyane, aho bivugwa yuko uyu mugabo Premier Niyongabo, uyu nguyu akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, we yakomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri icyemezo gikomeye cyane umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe cyo kongera gusubiza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo nyuma yuko bari bamaze kuhava ubwo inyeshyamba za M23 zafataga uriya mujyi wa Uvira. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye agakomeza kugaragaza yuko mu by'ukuri intambara akirimo ngibi nibyo bishobora kuzamuteza akaga gakomeye cyane, ndetse gashobora kuzanatuma intambara itazoroha hano kuri ubutaka bw'iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ako kaga kose rero karimo karagenda gateza ibibazo by'umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi, ariko nanone ibi bije n'ubundi iki gihugu cy'u Burundi gisanzwe gifite ibibazo bitandukanye, birimo amikoro make mu banyagihugu, birimo ibibazo by'ibura ry'igitoro, birimo ubukungu burimo burajya hasi ku rwego rutigeze rubaho, ndetse burimo n'intambara z'urudaca, aho bivuga yuko ibibazo by'amoko bikomeje
kugenda biba ibibazo mu gihugu cy'u Burundi. By'umwihariko biravugwa yuko imikwabo itandukanye ndetse n'uburyo imbonerakure ziri kwirara mu mihana y'abaturage byaba biteje impungenge, ndetse binagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi nyamuneka agifite akazi gakomeye ko gukora kugira ngo yongere ashyire cyangwa se yigarurire imitima y'abarundi nk'uko mu bihe bitandukanye byakomezaga kugenda bigaragaza. Gusa amakuru aravuga yuko mu mbwirwaruhame uyu mugabo cyangwa se Perezida Neva amaze iminsi avuga, bigaragaza yuko ngo yaciye bugufi cyane nyuma yuko yamaze kumenya yuko abaturage batigeze bishimira igihe cyose amaze abayoboye ndetse n'ibyo yabagejejeho, ari nabyo bishobora kuzaba inkomoko ikomeye cyane yo kuba uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagendwa akurwa ku butegetsi, yaba binyuze mu buryo bwa military coup cyangwa se habayeho yuko abaturage bazamwima icyizere cy'uko yongera kubahagararira. Hari amakuru avuga yuko rero Perezida Evaristo Ndayishimiye we atumva kumva yuko atazongera kwiyamamariza manda ya gatatu yo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, ndetse hari impungenge z'uko aya matora yo mu gihugu cy'u Burundi ashobora kutazaba mu buryo bwo mu mucyo ndetse no mu bwisanzure, aho bivugwa yuko CNDD-FDD ishobora kuzongera ikigarurira umwanya wo kuyobora iki gihugu nk'uko mu myanya yose, yaba muri Sena, yaba mu nteko nshingamategeko cyangwa se mu nzego zitandukanye, aho bigaragara yuko abayoboke b'ishyaka CNDD-FDD aribo bakomeje kugenda bafata ubuyobozi butandukanye muri iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero mu by'ukuri ni ibigaragaza yuko ubutegetsi bwa Perezida Neva bitoroshye habe na gatoya. Ngira ngo reka dukubitire mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo turebe ibyaje kugenda bitangazwa na Colonel Nanga ubwo yavugaga ijambo risoza umwaka hariya i Goma. Colonel Nanga nka Chief Coordinator cyangwa se umuhuzabikorwa mukuru wa AFC M23 yaje kugenda atangaza yuko ngo perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yaba yarafashe mu by'ukuri amasezerano ya Doha muri Katari akayagira umwanya mwiza wo kwitegura intambara. Ibi ngibi Colonel Nanga yabivuze ubwo yasozaga umwaka cyangwa se yagezaga ijambo ku baturage baherereye mu bice inyeshyamba z'ama 23 zigaruriye ndetse n'abakongomani bose muri rusange, ubwo yagaragaje yuko uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ari umwaka w'intsinzi, ndetse agaragaza yuko mu by'ukuri ngo intambara yaba aribwo igiye gutangira, ndetse binashimangirwa n'uhagarariye ingabo za AFC M23 General Sultan Makenga yuko mu by'ukuri ngo intambara aribwo yaba igiye gutangira, kandi gahunda nyamukuru bafite ntiyigeze idohoka, ni ukugera Kinshasa bagakuraho ubutegetsi, bakaba bashyiraho ngo ubutegetsi budaheza, ubutegetsi butarangwa n'amoko, ubutegetsi butigwizaho imitungo, butarangwa na ruswa nk'uko bo bakomeza kugenda babigaragaza. Uyu Colonel Nanga rero ntago yagaragaje ku kibazo cyonyine